Ide ste ljudi, evo nas ponovno srpski gameplay, i danas sam odlučio da pokažem jednu aplikaciju, ona se zove Gamee, znači Gameplay Win Share. Vidite, tu imate raznih igrica u toj aplikaciji. Sve što vam preostaje da je skinete. Kada ju skinete, uđite u nju, pojavit će vam se da ulogujete se preko Facebooka ili da se ulogujete preko vašeg mobitela, znači preko samo broja telefona. Ja sam izabrao da mi preko Facebooka. Znači imate ovdje, vidite, imate ovdje, to su isto neke aplikacije, isto tu imate, onda imate isto kao na Instagramu nešto, imate dolje, vidite, za igrice, imate, znači, imate ovo, isto su ovdje igrice sve, vidite šta ga igrica ima, onda koga followuje, evo vidite, sad ćemo ući u Edina, Decorations. Vidite, on je igrao ove igrice. Sve znači igrao igrice. Hajde, pokušat ćemo u ovoj epizodi da ga pređemo u nekoj igrici. Evo u ovom je Kung Fu LNC. On ima skor 655. Sad ćemo ga probati pobjediti. Sad ćemo vidjeti šta je to. Ajde, znači, vidite za koliko se skinje. Vidite da obuku pozadini. Aha, okej. Sad sam skontao što treba raditi. Malo poteško, a baš i nije. Oj, ljudi moj. Udri. Udri se teže. Uvidi ovaj. Pa ćemo pogledati igricu koju sam prešao jednu po skoru. Evo, znači naš ovdje skor, vidjet ćemo sad 75. Evo kada je to. Evo vidite, ja sam njega džubo 27 je skor, u njemu je 12. Evo vidite, sad ću vidite koje se igrice radi. Ovo na početku vidite ovo gore, to će vam biti kada ju skinjete, znači idete. Ne treba vam skidati, znači samo uđete u tu igricu i ona će vam skinuti. Znači imat ćete ovdje oko 50 i nešto igrica. Ništa neće zauzeti memoriju osim ove aplikacije, znači Gamee. Ove aplikacije unutra ništa vam neće zauzmati jer... Evo malo igramo. Ne. Mene je 27, mene je 12. Imate znači dosta youtubera koji je ovo snimalo. Snimao je kućni trikovi uradi sam. Edo Creations. Imamo ne vidim. Ovo je 27. Ovo ljudi. Snimanje. Pa ja pokažem igrice koje imate u ovome je baš poteška igrica. Teška igrica. Ajde. Znači morate tipkati ovako i vidite da ne padne, vidite ona pada. I morate ovdje stiskati i prolijetati kroz te boje koje vam je dala. Evo vidite mi je dala crvenu tu da prosti. Evo vidite, i sad ne smijem dodjeliti neku drugu boju osim znači ove boje koje vam je dala. Eto. A sada pokušam kroz crnu proći, neću moći proći, samo ću kupiti. Crveno, idemo.
i se ne smijete udariti u niku boju, znači trebate ovako stiskati jednom po jednom ovako i prolijetati kroz tu boju, proći kroz tu boju, ne smijete dirnuti niku boju. Ovo vam je najteži dio, znači morate ići ovako kroz ovu, malo, ovo dolje sve što sam prošao, to vam je najteži dio. Opala, 10, nisam došao do ovdje, uspio nikako. Idemo 13, sad ćemo vidjeti da ću ga preći. Ajmo, joj, to, to, crna, evo ide. To, prošao sam ovoga. Ovo je sto malo. Evo ga, prešao sam na jedu. Što je ovo? Ovo me ljudi preteško, jeste vidjeli, znači kad udarim u neku drugu boju, znači samo puknem. Prešao sam Edu. Idemo igrati. Ja sad ću pogledati šta je ova igrica. Kupite i ovo preskačite, znači ne smijete uvoditi. Znači ove vatate, ali ne smijete udariti u ovu ogradu kao. Ako udarite, stajete i može vas ovdje kao i nestanete. Idemo još jednom da vam pokažemo. Joj, ono trebam uvati pak. Sad neću ne mogu sam. Hajde još jedno igrici i to da bude za ovaj klip. Igrat ćemo... evo ovo. Spiky Fish 3. Joj, ovo je malo teško, vidite ovo morate okretati tako da ne ide do guba. Vata tu. Dobra igrica. Opala. Vidimo. Ajde. Ovo nikad neće izgubiti. Fuck. Evo ću. Idemo, skor mi je 21. Nisam prešao. Edu, znači, možete da druge ljude imate ovdje. Imam neke ljude sa, vidite, imate ovdje dosta igrica, imate vidite, imate baš dosta igrica, onda imate vaš profil, imate ovdje ko vas followuje, evo tu, onda imate ovdje igrice koje ste igrali, koji vam je skor, vidite, sve igrice koje ste igrali, onda imate, to je vaš profil, znači, imate ovdje ko je od vaših prijatelja šta je igrao nešto, ako ih pratite, onda ovdje imate isto igrice, da to sve imate igrice što sam pokazivao, imate ovdje isto igrice
i imate ovdje isto, znači, samo što ovdje imate ko na Instagramu, piše dolje koliko je kome, na primjer, skor ili nešto, imate ovdje, znači, igricu tu, kliknete na to i igrate. Ovdje je nešto 15, to ne znam šta je. Aha, isto igrice nove, ja mislim, šta već, ne znam. I to ste igrice, znači, i to je gaming. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav! Znači, njega skidate preko Play prodavnice, gaming. I to je to, vidimo se.